ጤና ይስጥልን በድጋሚ ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ ደግሞ በአዲስ ርዕስ ሪሌቲቭ ክሎዝን ይዘን መተናል። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ሪሌቲቭ ክሎዝ ምንድነው? በምን እንዴት እንጠቀማለን? ጥያቄ ላይ እንዴት ታክል እናደርጋለን የሚለውን በደንብ እናያለን። Let's start with the definition as usual. Relative clause is a type of dependent clause. It cannot stand alone by itself. It doesn't give us a complete thought, and it gives us whether more information about what has been said, or it gives an essential information about what are we talking about. Relative clause ማለት dependent clause ነው። dependent clause ማለት ራሱን ችሎ ሙሉ ስሜት ወይንም ሙሉ ሐሳብ የማይሰጠን ራሱን ችሎ የማይቆም statement relative clause እንለዋለን። so relative clauseአችን dependent ነው ሁሉ ጊዜ። አብዛኛውን ጊዜ relative clause ጥቅሙ ምንድነው? አንድም ስለሚነገረው ነገር ተጨማሪ ሐሳብ አድ የሚያደርግ ነው። አንድም ደግሞ ኢሴንሻል የሆነ ማለት ስለሚወራለት ነገር ግልጽ እንዲሆንልን የሚያስችል እሱ ከሌለ ግልጽ ላይሆን የሚችል ስቴትመንት ሲኖረን ግልጽ እንዲሆንልን የሚያደርገን ስቴትመንት ሪሌቲቭ ክሎዝ እንለዋለን ማለት ነው። it usually begins with አሁን ሪሌቲቭ ክሎዝ የሚለውን it's just a clause ክሎዝ ማለት እንዳልነው subject plus verb ነው። ይሄ ክሎዝ ግን ከሌሎቹ ክሎዞች የሚለየው ግን በውስጡ ምን ይይዛል? ሪሌቲቭ ፕሮናውኖችን ይዛል ማለት ነው። ሪሌቲቭ ፕሮናውን የምንላቸው ለምሳሌ who, whom, whose, which, that የመሳሰሉትን በውስጡ የያዘ ሲሆን ሪሌቲቭ አድቨርቦችንም አብሮ ይዛል። ሪሌቲቭ አድቨርብ የምንላቸው where, when, why እነዚህን በሙሉ አብሮ ስለሚይዝ ሪሌቲቭ ክሎዝ ለመባል በቃ it is a clause ግን what type of clause? ሪሌቲቭ ክሎዝ። ስሙን ከየት ነው ያመጣው? ከሪሌቲቭ ፕሮናውን እና ከሪሌቲቭ አድቨርቦች ያመጣው ነው ማለት ነው። so እስቲ ሪሌቲቭ ፕሮናውን እና ጥቅሞቻቸውን ደግሞ ስናይ let's say who is used to refer people-ን ሪፈር ያደርግልናል። for example the teacher who teaches maths is strict እንላለን። who የሚለው it refers the teacher for person or for people እንጠቅማለን። and it also serves as a subject ለሳብጀክት እንጠቀምበታለን። whomም በተመሳሳይ ለሰው ይሆንና ከሁ ጋር የሚለየው ምንድነው? ኦብጀክት ኬዝን ወይም ኦብጀክትን ሪፕሌስ የሚያደርግልን ነው። the student whom I helped was grateful ይላል። I helped the student so I subject ነው the student object ነው። ኦብጀክትን ሪፕሌስ አድርጎ የመጣው whom ስለሆነ ማለት ነው። which refers things, animals, ideas የነዚህን ሪፈር የሚያደርግ ነው። the car which I bought ስንል it refers the car ማለት ነው። that የምንለው it refers for the people or the thing both ሁለቱንም። that ደግሞ ሁለቱንም ነው። that ግን only works for defining relative clause ላይ ብቻ ነው፣ ለሁሉም አይሰራ። ነገር ግን በዲፋይኒንግ ላይ that ሲገባ it refers both the people or person and the things or ideas, animals, anything. so the book that I read was exciting ብለን ኤግዛምፕል እንሰራለታለን። that refer ያደረገው እዚህ ጋር thing ነው። the next is whose ነው። whose shows possession ብዙ ጊዜ ባለቤትነትን ownershipን ያመለክታል። so the boy whose bike was stolen, the possessor of the bike is the boy, so it talks about the possession. and where refers to the place. this is the city where I grew up ስንል it refers the city or the place. when refers to the time refer ያደርጋል። so I remember the day when we first met እንላለን። so when የሚለው it refers the time of the day is the time. and why refers to the reason. so I know the reason why she left, so this why refers the reason ማለት ነው። these are the uses in the example for the relative pronoun. types of relative clause ላይ ስንመጣ we can categorize them under two broader group ብለን እንከፍላቸዋለን። defining relative clause እና non-defining relative clause ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። when we come to the defining one, the name itself tells us about what it is. ስሙ ራሱ ምን እንደሆነ ይነግረናል። defining ስንል it helps us to define about whom or what we are talking about. ስለምናወራው ነገር definition ይሰጠናል። or something which is essential ነው፣ አስፈላጊ ኢንፎርሜሽን ነው። ይሄ defining relative clause ከሌለ ሴንቴንሱ which is not going to be clear for the listener አንባቢ ወይንም አድማጩ ግልጽ አይሆንለትም ማለት ነው። ይሄ ከሌለ that's why አሁን ስራው define ማድረግ definition መስጠት essential information መስጠት ስለሆነ defining relative clause እንለዋለን። it gives or it provides unnecessary information about the noun that we are talking about. without it says the sentence loses its meaning. ከሱ ውጪ ሚኒንጉን ያጣል፣ ትርጉም ያጣል። ለምሳሌ ሜን ሴንቴንሳችንን እንይና እዚህ ጋር the girl is my sister. this is the original sentence. so when the person says that the girl is my sister ብሎ ቢላችሁ which girl የሚል ጥያቄ ያስነሳል። it's not going to be clear for the listener or the reader. so
in order to make it specified or in order to define the girl that we are talking about, we have to use a relative clause like who is wearing a red dress. See, now it is clear. which ማለት እንችላለን አንልም አይደል? ቀይ የለበሰችው ልጅ እህቴ ናት ብዬ ስል የትኛዋ ልንል ሬርሊ አንችልም because it's already specified። ስለ የትኛዋ ልጅ እንደማወራ ታው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒክቸሩን ስታዩ ከቀረቡት ልጆች መካከል ልጅቷ እህቴ ነች ብዬ ብል የትኛዋ ልል እችላለሁ አይደል? ነገር ግን ከቀረቡት ሴቶች መካከል ቀይ የለበሰችው እህቴ ነች ካልኩኝ ኮምፕሊት ቶት ሰጥቷል ማለት ነው። the book that I borrowed from the library is very interesting። the book is very interesting ስንል there are lots of books so የትኛውን ነው የምናወራው specifically that I borrowed from the library። ስለዚህ እነዚህ relative defining relative clauses ቢወጡ confusion ይፈጥራል complete thought አይሰጥም ማለት ነው። the school where I studied is famous። original statementታችን ማን ነበር? the school is famous። which school? because we know lot of schools። ከነሱ ውስጥ specifically የትኛው where I studied የምትለው it gives us a sort of definition about which school I'm talking about so this is very essential information ነው። so ሁሉንም ስታዩ these are clauses። ይሄው subject ነው እንደ subject serve ያደርጉናል relative pronoun ይዟል then the verb followed አይደል subject plus verb clause ነው። this whole clause is a defining relative clause እንለዋለን because it gives us an essential information to make the sentence clear here no comma are needed here መቼ በdefining relative clause ላይ no comma because it should be a part and a part of a sentence የግድ የሴንቴንሱ ፓርት መሆን ስላለበት መውጣት ስለሌለበት ኮማ አንጠቀምም ለዲፋይኒንግ ሪሌቲቭ ክሎዝ ማለት ነው። ቀጣዩ ታይፕ ምንድነው? ነን ዲፋይኒንግ ያልነው ነው። ነን ዲፋይኒንግ ላይ ኢትስ ኦልሬዲ የሚወራለት ነገር ኦልሬዲ ዴፊኒት ነው ዲፋይንድ ነው no need of definition here it's clear but sometimes even though it is clear sometimes we may want to give an extra or additional information about what we are talking about ማለት ነው። ስለዚህ non defining relative clause gives an extra information something which is not essential for that statement to understand the meaning of the main clause ማለት ነው። for example my friend Abebe is visiting his parents next week አያችሁ my friend Abebe is visiting his parents next week he has a plan to visit his parents so which Abebe who ለሚል ጥያቄ ሊያስነሳብን አይችልም already defined ነው my friend ሲል by itself define አድርጎታል maybe this person might have more than one friend ካለ ደግሞ specifically አበበ ብለው clear አድርጎልናል ስለማን እንደሚያወራ no definition needed here but this relative clause gives an extra information about his friend አበበ so who lives in Canada የሚለው defining relative clause ነው። relative clause ያልንበት ምክንያት relative pronoun ይዟል። clause ያልንበት ምክንያት ይሄው subject ዋለን lives verb አለን so this relative clause gives us an extra or more information about the already known አበበ the Eiffel Tower which is in Paris is famous landmark እንላለን Eiffel Tower ብንል everybody knows about Eiffel Tower most people ያውቁታል so known ነው ስለዚህ which is in Paris የሚለው something which is an extra or additional information about the Eiffel Tower ማለት ነው Almaz was born in 1990 1990 ላይ the Berlin Wall fall ያደረገበት ነው so this year 1999 is already given an extra information about this year ማለት ነው therefore these are relative clauses which gives us an extra or non-essential information so that we call them non-defining relative clause ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው the rule for the non-defining clause here is there is a comma commas are used here in the non-defining it might be a pair of comma or it might be a single comma when are we going to use a pair of comma መቼ ነው ሁለት ኮማ ወይንም አንድ ኮማ ብቻ እንጠቀማለን ሁለት ኮማ ምን እንጠቀመው ዋናውን ሴንቴንስ ፈልቅቆ ሪሌቲቭ ክሎዙ በመሃል ከመጣ ከዋናው ስቴትመንት መለየት ስላለበት ፔር ኦፍ ኮማ ወይንም ሁለት ኮማዎችን እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄው ሪሌቲቭ ክሎዙን ከዋናው ሴንቴንስ ፈልቅቆ ስለገባ ለመለየት ሁለት ኮማዎች አንዳንዴ ዲፋይን የሚደረገው ሁሉ ጊዜ ሪሌቲቭ ክሎዞች ዲፋይን ከሚያደርጉት ናውን ቀጥሎ ነው የሚመጡት ስለዚህ ዲፋይን የሚያደርጉት ናውን መጨረሻ ላይ ከሆነ የመጣው እሱን ተከትለው መምጣት ስላለባቸው ልክ እንደዚህ ማለት ነው Almaz was born in 1990 ብለን ዲፋይን ሊደረግ የተፈለገው year time 1999 ነው ስለዚህ አንድ ኮማ ብቻ ሴፓሬት እናደርጋለን ማለት ነው ነገር ግን ይሄው ኤፍል ታወር ነው እዚህ ጋር ዲፋይን የሚደረገው ስለዚህ ይሄ ሪሌቲቭ ክሎዝ በሁለት ኮማዎች ኢምቤድ አድርገን ከዋናው ስቴትመንት ለይተናል ማለት ነው ይሄ ሩል ፎር non defining relative clause